Ki Pulit Katanat Anti-Infiltration Directorate hakijing alam u in charge uba all days imli but ka Labor Department mentaka arpo pratrik ujeli ukila penong ikijing khanra ikinong berla hakathan sora bantip ki biang na em kajing khanra kalong kum ki institute hotel guest house ki restaurant but kiwe ki jajing tray ki badan hakatika than karkum ki Pulit kinong tray ki bawan bela hakatika than sora ki biang lut ki kot kisla kajing talasi kalong shibenta ban pendikna baki brio banabar jala ki bawan tray hapo ka jala laki day ni em kinong India bat biang ni em ki kot kisla u inspector katanat labor uba medan samlem dekhar ulaong bakajing talasi kinong tray barjala ka de ban pentikna laki biang ni em ya ka labor registration bat ban pet laki pen thamai ni em ka registration jongki hadien balakut hak jing jurep katanat lalap babun ki try ba ai bala bat nong bala ki biang lut ki kot kisla मोबाइल में वो हाँ Ruben voter ID ni. Kita check ban proof kita Indian citizen macam ni. Nak clear labor kita check itu dah labor. Apa? Ina. Apa mai? Apa itu dalam check bagi lagi. Ini nama lagi Indian lah, genuine Indian. पकड़ो इसका नहीं पान कार्ड नहीं तुमने उधर आधार कार्ड तुमने उधर का वोटर आईडी नहीं वोटर आईडी ऐसे वोटर आईडी ऐसे कितना आदमी है का 50 जन और को मुसु उधर नहीं मैसेज जो नंबर है इंदा है वो था का मतलब मन को ठीक है पकड़ो उधर दे जाओ उधर तो आने दो उधर नहीं आदमी कुछ इलेक्ट्रिशियन नहीं प्लम्बर दुनिया को व्यापार तो प्लम्बर बता ये आपका शरद दिखा लो कौन सा कितना आदमी छः कितने लोकल Mufi matasi keadaan kenika inspection kebangi ya conduct la jungi juga Labor Department dekat bat kiniki police officers bat personnel jangka Directorate of Infiltration thì kenika inspection ketika bangi sile man benai ka bangi sile man benai bat kenika Department of Infiltration thì ya kani ngi lej ban inspect ban check ikut kisah jong kiniki nong tray ki bawan nap ki ba ki jelat nap ba joka state ka jungi te kani ketika registration kabadi hapo jong kanika Meghalaya Identification Registration of for Safety and Security of Migrant Workers Act 2020 hapo jong kanika act kadang kam ba kinu ki nong tray bela ki bawan na ki jelat ki bela shbar jong Meghalaya mungkin hak ban register hapo jong kanika act jadi kan responsibility itu jong unu try kontraktor try dukan try di hotel di restoran menu ki bawan dalam ki no try apa ki establishment ki jong ki bagi dan kamba kin haban pen register ki bar jela ki bawan try sini apo jong kane ka ak te lada kadang collapse naki mengtray niki try niki kontraktor kadang ka penalty nak jangan nik act ba kadang pun naik ki sanhajar kai niki kontraktor niki try but siajar niki try lawan hapo kanika NIT joka sora kita snack ketika NIT ketika construction bahaya lah te bat ngilawan hapo ka Jiva Resort kadang construction ang ni bagi pen tray bagi pen he kenika resort bat minsa ledu
hapo ka restaurant ke jongki kidang don ki baik pentrai ki notrai ki no ki cook ki bun ki bardela pemindang kaban itu betul te kidang don ski ki cakap I menta te bun ki la ya biang nomor ba ki la ya tip sini kata akan te bangla ju government ko bangla don ki inspection bangla don ki awareness bangla le kat akan ka infiltration hapo kan position bangla khot ki stakeholders ki bari ki try ki hotels ki ini ki homestay ki bangla ay ki akan awareness hapo lor jo kan ka ak bon ki ya le kata don kot katu kan ki baik ba nomor kini ki notay bela teng kilong iwan ban tray tang si banai ka phet ne ki wan ki tray tang katu kan si ka phet no ka wan lam ki te don ki ba ki pat yo ban register itu te tumi kini ki yo teng issue bagi serve ki notice ki ban ai ki ke port ki ban register ki tu ki port